Una po, magandang umaga sa ating Panginoon at sa inyo pong mga lahat na mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Dumating po ngayon ang araw ng konbensyon, araw ng pag-aaral po natin sa unang po natin. At ang pag-aaralan po natin ay ang tema natin, walang karapatan ng sinuman umusga at umatol. Reference po natin sa San Mateo 7:1 at ito po yung ating babasahin. Eko manatul ban eko miatulan. Po. Kaya ni po, nga pampangan ako mo po na. Kaya ni po sasabihan na ning talata ning San Mateo 7:1, nung makanano ing pamanatul. Po. Eko manatul na ban eko miatulan. Po. Tuturunay kay katamo, nung bakit eta mo dapat manatul. Po. Uling metong yang bagi apamikasyala king apong ginupo. King pong 7:21 ning San Juan, sabi na ka rin, eko mamatula na agpangkingan nyo. Unay matul kayo, agpangking matulit. Ano pataking anyo ang mayayakit, tao ay dapat manatul. Po, unay matul kayo na agpangking matulit. Metong ay alimbawa po, anyang panahon daring eskriba sampung Pariseus po, metong nga parabulya po yung historic in Bible. Po. King San Lucas 18:10 po, Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang pong 14, basan tayo po. Loong makananong di nga dwa katao po, anyang linubla, king metong isamban, po, anyang manalangin la, po, yung metong perang alaning kayang mayaring sarili, po, sinabi na metong mayaring taong makasalanan, po, at mamaldugya po kanong sikapulo kingaldo na ning mayaring sabat. Po. Basan tayo po ing San Lucas 18, Kapitulo 18 po, versikulo 10 hanggang 14. Ini po, kaya ni pong 10 nga, no? Di nga dwa katao, may niklaking pisamban, bang manalangin. Po, manalangin. Upang sila'y manalangin. Ing metong Pariseo at ingaliwa man nyingil yang buwis. Po, sabihan po yung metong yung Pariseo, metong yapitang manyingil buwis, sana po retang sabihan, yung ngari pong Bombay na. Yung Pariseo, makatalakad diyang manalangin king sarili na. Ano po? King antikanini, Diyos, pasalamatan ko keka, king eko antiding aliwang tao. May natul na po. Kitang pamanalangin na, may natul na. Po. King eko antiding aliwang tao, mapanang kamin, po, etapat, mapagpaliwas, at eko antiman ining manyingil buwis. Po. Inatula niya po yung kalupan ng tao. Po. Yung pamanalangin na. Sundo tayo po, yan yung 12. Magayuno kong makaladwa king parminggo. Sabihan pong magayuno itang, po, makaladwa king parminggo, manalangin nyo. Po. Babiya kong sikapulo king hanggang kayatinan ko, po yung kayatman ko, kayatinan. Sabi niya po, nagbibigay ako ng sikapulo sa lahat ng aking kinikita. Po. Kaya ni pong 13, dapat ing manyingil buwis makarayo enoboring italangamuman banwa ding matano. Sabi na po, sabihan ning meto nga manyingil buwis, po meto nga taong makasalanan, sabihan eno alawe ding matana, aking babo banwa po. Dapat durduganing salo na nga na Diyos, pakalulo kakakong palpikasala. Po. Sabihan, ing meto nga manyingil buwis po, nung lawen tayo meto yung makasalanan. Po. Itang Pariseo sa perangalane po yung sarili na sinabi na, ako kalupay nganting manyingil buwis sa ini nga na, inatula niya po. Pero, ing meto nga manyingil buwis po siya. Sabi na, pakalulo kakakong palpikasala. Sabihan po, may nyadyang patawad, po. At minatul, nakalupa po itang Pariseus, po. Itang daraptana sa sabihan at may natulya pa. Yapin, king katamo pong pamag-aral, po. King tema tamo, ngayon kapinandita na iti po, Lawen tayo pong pasibayo, ing 6:37 na po ni San Lucas,
Kapitulo 6, versikulo 37 po. Sabi na po Kenny, at eko mamatol at eko mayatol. Po, sabihan po, eka mamatol bangi ka, eka naman mayatol. Huwag kang umatol para ikaw rin ay hindi mayatulan. Eko mamarusa at eko miparusan. Munye kong katimawan at mitimawa kayo. Po, sabihan po katimawan niya pinitang kasaganaan po. Opo, 37 po. Nyapin Kenny po, nung pag-aralan tayo, nung lawen mo, bakit yung manyang buwis makasalanan niya po, pero itang Pariseus, sabi na, balang Parminggo, magayuno ko, balang kaduang Parminggo po, at mamiya pong sikapulo, sasawpya, po. Pero bakit may tanggap? Kasi po, itang kayang pamanalangin ating pamanatol, po, king kalupan ng tao. Nyapin po, yung lawen tayo, in San Mateo 12:36, sinabi na, uli nga ng kingamano mo, may parusan ka, at kingamano mo nga na may patutuanan ka. Po, karimbalang amanong angkas na po ng tao, po, ating niyang pamagsulit king Diyos. Po, pinitang kaparusaan po. Lawen tayo po yung Mateo 12:36, hanggang 37 ni. At sasabihan kupin kay kayo, ay imbalang amanong alang kabaldugan ay kasdading tao, ibiyarang sulit king aldoning pamanukom. Po, sabihan po, diyang imetong nga tao po, nanuya mangyagkas ng amano, po, ating niya palang parusa po, ating niyang parusa king apong Ginoo po. King 37 po, uling king amano mo, may patutuanan ka, at king amano mo nga na may parusan ka. Po, yan naman po, kabayat, sabi na, king amano mo, may patutuanan ka, at king amano mo yung parusan ka, ito mo pong meglaram ka, may itong niya pong pamikasala king apong Ginoo po. Nyapin na, ano po, ingang sablang bagay, at niya pong pamanyulit king apong Ginoo. Kaya ni pong Roma, 14, kaya ni pong Roma, pasibay 14, versikulo 10 po. Okay. Ang gaya pong 13, dapat ika, bakit atulan ming kay kang kapatad, o pasibayo ika. Po, kalupa na po itang Pariseus, po, yung manyang ilbuis, inatulan naku kalupa nga na yung tintaong iti nga, po, yakuha na, mamaldo kong sikapulo, po, etula po, kitang pamanalangin bakit payalan men kabaldugan ing kekang kapatad? Po, payalan ang kabaldugan ing meto nga man yung ilabuis po. Pero nga lane po yung sarili na inatulan Uling itamungan talakad tamo king arapanan ning piyakuman na ning Diyos. Po, itamungan. Po, kaya tang kalupa na po, potang itaw may kasalay. Potang mayatol makulong Makanyan mo naman po yung apong Ginoo pating spirit, botang magsulit po yung meto nga tao. Kaya pong 11, uling makasulat anting nga mabiyako nga naning Ginoo kanako do kuyang balang tod ating balang dila magsulit yaking Diyos. Po, yapin po itang may basa kitang San Mateo 12:37, king amano mo may patutuanan ka at king amano mo may parusang ka po. Kaya ni pong 12, inyapin ning balang katao kay katamo munye yang sulit kay ang sarili king Diyos. Po, kita mo nga po atin tamo nga na pamanyulit king arapan na po ning apong Ginoo. Kaya ni pong 13, etanapin mi panatol ing metong at metong. Po, nung ebag ko sa tulan nyo ini, king ninuman, bibili king arapaning katapad, arapaning kapatadya po ni, na metong katatakiran o metong sangkanan ning pangaragsa. Po, misan po, metong kapatad, at isud mo king amano mo po, enemalyari simba po kailangan, imbalang amano po mo rin, balang amano tamo ating kalam. Yung mga nanong sinabi ng Apostol Pablo, yung 4:29 na po ng Epeso, nanuman sang amanong marinat nga na, elulwal king keko ngasbuk, nune, itang ating kalam amunye makapagtibe karing makirandam po. Nanuman sang amanong marinat, elulwal king keko ngasbuk, nung ebag kusing maya pa makapagtibe, agpangking makabage, bang munye kalam karing makirandam. Po, yapin itang ating kalam po, yung misan,
Watang ayatulan tayo po yung kapatid tamo, baka po enesimba. Po. Nya pinimbalang bagay po. Ating yang pamaningat, ing meto nga tao, karing balang amanong luluwal king kayang pasbulan po. Ating pamaningat, ing balang amanong bingyen na po ng Diyos kaya katamo. Kaya king balang pinandit, yung makananong sinabi ng Apostol Pedro, po, uling alang ula, ami padala king kaburyanan ng tao. Una po ding tao, minyabila kapamilatanan kimot na ng Espiritu Santo po. Watang itang kalam, mayatyo kaya katamo, karing balang metong at metong kaya katamo. Watang paisakop, tamo po lalam ng kayupayanan ng apong Ginoo, ding balang amano tamo, at ilang pamagtibi karing hanggang makirandam, at ilaring munye, malyaring munye abage, malyaring laluya pong magtibi, ing balang metong at metong kaya katamo na po. Dakal pong dakala salamat, king oras sa naiti, then inamo po rin malyaring pagkalob ng kabistan ng apong Ginoo. At salamat po at tingaldo na ng convention ng makananong Pasibayo at may kitikit tamo pong Pasibayo king eskwelahan na pong ningbe may kapag-aral tamo at may karandam karing banal karing amano ning apong Ginoo at kaybat po kanyan makarandam tamo karing mga banal karing banal espiritu. Dagal pong salamat at Pasibayo maya po oras po.
Manalangin kayo. Ing Diyos may kibatyang, banal ng pangako, yang keko tinipak, king pamitipon sablaye kayo na, ing maya pawaras, yabot keng mumuna. Dakala salamat, king pangay at yoyo, king pilan panawon, gangeni koyat yung, geninong makaniyan, iti mulat yung, lalo king sarili, ing paman walayo. Nung melalang koping, Kristo kaya bena, eding bageketi, yan manatiliya, lalong pangsikapan, dingal dolulwatla, miyabe-yabe koping, makaya ring obrang. King oras ay iti, damdam ko kanako, igitat lalo ring, den opisyalis yo, ingke kong sarili, itiyan lawin yo, nung ating panyulong, sablang agagawayo. Oy ning ka kung sabihan, eyo ka kalingwan, king paman walayo, sibulye daralan, yan paggomasdan niyo, ang pampag-aralan, nung nangakakit yo, ababat yo kanyan, tinulot na ning Diyos, ingmig mulay kayo, dingke ko minuna, alos den lanalo, pepa kamaranding, kapan wala na tiyo, sibula karinan, iti akakityo, alayang kabigwan, iti ditak muman, hanggang tutway ngoras, yot kapanahunan, king pamagsaneyo, miriyan kong kabiasnan, nanoy nga blas ni, ke kong kapagalan, lawan yo't umasdan, ining agawayong, nano timpampagal, adaramdaman nyo, ating pampabayat, naning sarili yo,
ing lalong maigit mamagsikap kayo. Wari king magtinda, lawin nyo tumasdan, sibol king uli na, kekong paggaralan, bakit ngayong hindi, kakuyo'y kutang, dili-dili, king kekong panakbang. Pilanong tubo yung ding kayan nakanyong marayot malapit ilan ng abeyo kapamilataning yan pa magsikap yo sibol mamala itigan na kanyo at atin kong buring yan pagkisabi ng lulwat lang panahon, aldo lilipas la, ingke kong sarili, kabut na datang la, oy tiing sabihan ko, ke kayo daretsang, nungala kong gamit, loklokan ning kalam, atin kong kuswelong, ikayo ikongan, inyagan na kanyong, nakabod iyan, mangiyalal kayo, piling kasangkapan, king lagyuning ginung, daretsang yabot ko, impa magmalasang, itdaring gamit yo, pangailang alak, matning sasabihan ko, kasal pantayanan, eya paragulyo. Tening oras ay ti, ke kayo ko sabihan, gamit kong atiyo, ening kawarasan, uling masabalning kasal pantayanan kabut mitik doya dase ng pagkeran pilanyang Domingo karing biyas at tiyo mabayat ng damdam iti esikaso may yakit yan kaya ingate ng atiyo, yan natin yung batong at puso daragulo. Yan napi kabiyang itinanoyaman, inawan na king Diyos at kakunti naman nung kaluguran niyeng kasal pantayanan pakamalan nyo ring ke kong mamistan. Basta't yabe kayo sasabihan yung lugod sana'y laman at yo kasal pantayanan at tineke kayo ipaltoye laman king pamanyapat yung kapatid yung gamit kabutinik doyang anak ng marayong gang tula binyerang yane nasikasong at yuking puso ng anggat yukete ibabawal danang impa magserbisyong peki bat nananong yang kekusikanan nung kaluguran nyo ingka kong sarili anang mga mano alang makabawal iti yang yatad ko pilanyap pang bulan ospital yalinwal bansang Amerikang atin lang gamit man
ing betong apili, karin manok nangan, tisoras ning bengi, inawas daneyan. Grabe rang anak ng ing pili ang ganang, nanong sinabi ning kapatay yung silya, karing kay ang anak, taratik dota na, so panlat ning manyan, apelo Diyos binyena. Ayo pa yaning Diyos, yan menalangin ko, may pakakuanan, akong mga manu, kasalpantayanan, kailangan dewo, ibime pong galal, may git pasibayo, tinulot na ning Diyos, yan niyabe yung hospital kulang niya, muking pabula na, minuli bale, itiyang darala, kapamilatana, ning katungkulana, serbisyong atiyong, yanag yun ang gawan, epepay nawang, karing mangailangan, uling kalugura, neying kapanwalan, oy ko kaya ngeni, no kangan mi pabal, no ngala ng gamit, metong mang abeyo, paboran niyang sibol, sarili ko tang iyo, king kabang panawon, gabi magsiyasat ko, kapamilatana, ning kapanwalan ito, yuto tulutan, kabod na makanyan, luklukong luklukan, balang ka pulungan, sagipad yay ngagus, sibula karinan, dakal nong beityo, kekong kapagalan. Aduan ko sa guli, ninong yenik karela, karing ka yanakan, ing mama alana, ausan ko sa guli, timburi karela, deting taladalit, saglit kong manayang. Atin kung gewang kanta, ketang salukuyan, ing sibol, mamagos yang alantok ng marayot malapit, manibat karing mga intang, ang gana karing atsiyo king edad, may gitlang 70. Ang gangeni atin lang bakas deta. Nung atin bakit aliway lang pakantay parela. Kanita ingeg na naganang pingmulan yung migigising la ring kay na kanyo tutuki pakarela. Alang makakalinguan karing bakas na ning sibol king kayang pamanagos. Ay, intindihan niyo ko. Isa nila kompleto. Balikbayan at ilang kanta. Manandaman, gana-gana. Gewa ko lang. May lang 70 arela din na kung gewa. Ilang pagmalasakitan nyo, iti ang pakisabi kong mayap kaya kayo. Mayap awaras. Buri ko hindat kapulungan, ono karing ko paman pupunta, detang makilaman adamdaman darin tao, ilang pagaleyo karela. So panda kayo, may pawaras. Mena. Kay ba't ngin isablang,
at pasalamat ko hanggang mabibiyaya paing ka patadiyo at asawa ng ninging mamantukan yo tin ko pang si kanan sibol magusong kapamilataning yan kapanamdaman pablasang sanene iba't king kamumulan petsang 47 sibol mi bangon niyayan at pilar ng sentro de napaiagusan kareting masakit sentro ngan ibatiya ing gamit kung pili pamagsakrabisyo na nya sana ikongan piliing burira ning kapan wala niyo at mamagsanina karetang masusing ayating tetagan akakayabening kekong ka panwalan uyan nung lawenyo siya sana king pagkeran minawad yaking Diyos megayon nung dakal yakuman gewa ko harap na ning Ginoo pignoben na kiyarin ipasa mama ko sibula karinan piersana ibiwa ako na'y mangargo ginukeng pili ko naning panamdam na ikong manungkulan king pangayat yun na hospital epintan batoning Atena iyayin mituran ating kayang puso arada ragulyan naning meyakit niyampong mebatyong eko manamdaman potam yulitan kayo tawang magkarga paking kapanwalan iyo nung yan katulad ning piling gamit yo metong yo mangbitis yakit tinakbang king pangayat yun na ding biyasa gamat yan hanggang minduline lugod depatan kapamilataning guguli sakyayan ebala nung mamili kayo retang ng malapit ilang pupuntan nyo itingkak dela nyaman magsasat kayo kasalpan tayanan lulwal yung amano potay ko mismo den ke ko marugla eyo kakalingwan makapesto nala ding ke kong sarili tungkulan tinggap na
naya payalian, matne kong darala. Gamit ba yuliman, ke kong pakamalan, uling nung warisa, may sabing labanan, ilang pakilaban, yuyan mo anong kulan, edagol, kasalpan tayanan. Nolame ni batan, ding dakala sentro, karing manamdaman, amanyat apelo, alang be italdo, piliting sikaso, king katong kulana, ang gana rembayo. Misop-sopan kayong lakong kakabiran, luguran yung sablang, antiyong anak yan, o kaya kapatan, lugod yung sasabihan, bakong man nagumpi, mako'y tangag lang. Kakuye na bala, matning sasabihan ko, alayang panamdam, kekuying gamit ko, nembibiruan daya, may liyat magkuswelo, aning sabla-sabla, adada lanawo. Ding mismong anak ng at yun ay Amerikang sabla-sablang bage, burina, binyena, balara kanarugo, yaning wakas ning biena, tutungaling-ali, akaya beye pa, ingkapaniwalan, yumalya ka na ako, lakong pipilinan, ninuman ke kayo, imbalang mimina, pasik nangan kewo, hanggang kawakasan, dapating serbisyo, eniye nagawan, kilom ning pabulan, dapat tinangyanang, iyape pabawal, naning sinabi nang, nung kaniyatok nang, lalo yang mga ina, mateyang lubusan, makarate yaman, ketang pagkeranang, isto yang may panik, pibale-balera, ding metong nanganak, tinang konsulta, manyawada pelo, kanitang Amerika, piliya painggamit, anak namin namdam, biyasang ating ganang, salunan pagkeran, dinatang lang bengi, anaking anak na niyan, ngenitik do naka, ti kunot likilan, linugod na ning Diyos, antilang migpilong, ang gakapatad ng tinampi bandyan no, itangke yang gulot, yanene mitikdong, karing biyasang tao, iya pa kaya po, kay ba't sinukuyang, ako'y pekidwang nang, yang mate na kumong,
biyasayin namuntang lang makapakayap nung ay Santiago nga na binyeking serbisyo uyan magobra na yang naning pekibat kong ingkapanamdaman ikaring ginawang sobra ka king pagal uyat ding gamat mo lalang ka painawan kapanintunan mo watin yang selan oy ning gawan mong ikang kasuyunang nung atin kong dupal maintun kay lagaya emeda ragdagan masyado'y sabonang mikawaning ditak gawan mo'y ningana nitang pekibat kong gatas ding layayong at kumaka namang kanitang linagamong dita kaya rina itiyang kwanan mo yang kekang piabayan gulot na'y tapal mo bendaan me pamong paliyayagwantang kalabas ning bukas ako laweng kuya dinatang yung oras tutong masikanang yaitang gagastos anibersaryo babienang alayang liliwan ing betong nga tao uling makasulat yaking ebanghelyo pangimbage mayap igit na ikayo singko pang pansiksak ibiene ning Diyosyo kinguli naniti impamita tambayan metong king dakalyang dahil king metong yan ipali yung maigit ingke kang gagawan mataring pusuyo ilaring pasalan nawad ke king Diyos payeng kapatadiyong hanggang gamit ngening ayabe pangatiyong sana'y sablang bage itiisipan yung ating yanin pa keko na iatad kong ibilang yung anak at nung yang kailangan sa liyoren putong at saka yoduyan lalo ring magsimu laking katungkulan ketang bane-bane Diyos panyawad yung kalam itim mo'y burikong ay suyuke kayong pangayalang gamit matning sa sabihan kong ken mong yang paruming guksenala kayo inya isipisi panyay nga gawayo kapamilataning banal yung tungkulan inawan nakin Diyos nining mamilatan may gitking gewanang sablang may labasan ipagkalom na pa tungkulan yatok na uling mal ko kako
ing Siburian Malya, imbiyo destinasyon, sablame kilala na, ting sablang masakit, yan apal toyo na, yan eko mangay na, serbisyo gawan lang, kinguli na niti, eko sasalang, nung atin kong duty, antiring minuna, lawen yung retrato, menari lang obra, eyo kakalinguan, bitisoy takbang lang, pakamalan yeying kasalpan tayanan, yan ako migmula, banabayan at gawan, miyabeya benakong, alangka yang ganan, balaying mate, banal yung tungkulan, daltoya ing tuto, ating kabitasana, ding balang amano, mi kakalaman la, naporoswawa, salita daltoya, ulinging katotohan, yakas kong diretsan. Kung kami patutuan, aning pamati kong, nung melalang koping, kaya be ng Kristo, detang bagay ka rin, ilang pagsikapan yo, kasalpan tayanan, lalong idagulyo. Eko ko sasabihan, nung lakong kapanwalan, diyan ako mang salapi, tutuye kayo datang, oras luklo kayo, kingke kong luklukan, pablasang yung tao, dakalya dailan. Dapat ding puso yung inimetulinang, tinaying katutuan na kilala yun na, at tining kekong biye, tinanggap kong obra, hanggang kawakasan, yan itigawa na, iting sinuyo kong, ay lugod ke kayo, ikong sabla-sabla, kaluguran dako, inyabalang saglit, dapat ko't maminto, kapamilatana ning katungkulan nyo. Ikang may damdaman, iba't king ospital, sa guli lumapit, king kakong harapan, king pinanditayti, kikakoy kukutang, nanukin nayap na bit-bit mong panamdam. Oy niing sarili, maliligaligyan, ang yanging sakit mong tinema kasarang, maragul pang bahagi, itigawan mo yung kailangan kasuglo ng panulong binyera, balika na kanyan, yangin na binye kong at inahusda na, kapanga at yukong king misan ayaldo, palambatan mong ing gamit yuketi amponing gamit ko, yan piadwa ngan miyang iyang parakekang,
nung nanoying mayak, bane na tumubuyang, ulin din babalik, itiitang darala, umena kangeni, ingoras may sadyang. Tigdo kayong manalangin tangan. Diyos ang makapayan, ngeni po atikong, binyemet pigkalong, si kanyaning anak mong, piling ka sangkapan, tungkulan bang mabatyang, iti po kaya uriring dakal Diyos kong, alang kayang ganan, bien na papudagdagan, Diyos ko mo puya, sablang manungkulan, at sablang anak mong ating kapanwalan, nardo pa para mo, lalo mong pakaban, lalo na ding bunga, ding pipa galandang, anak at tutubo, kabias ng biemuya, sibol lang gang wakas, Diyos ko mamala, lalo higit dili, ding opisyalis na, kasalpantayanan, diyan mo ngang sikanan, at dinggang membro mong makanian mo naman na lumang ligalig o kapanamdaman. Diyos ko milawat ya erepo tangalan. Iti po'y ngawad kong panalangin kekang, Diyos ko katatalian, ding gamit dang silya, dinan mong sikanan, uring katawanda, kanita Diyos ko umyabe abila, iting panalangin, ning talwing awat kong, ting gamit kong pili, epakukungkuanan mong, lawen me ting sibol, makibaloy kawang, at Diyos kong gang wakas, potsyo'y ngupaya mong, itima mantabe, emo mamilatan, nunes sablang, ating katangkulan, matwayang ponganak, biera po dagdagan, metong man karela, lakapang kukwanan. Yan asa Diyos kong, ing panalangin kong, mielang makapayan, timawang anak mong, barongang asadyad, tungkula minyebo, hanggang kawakasan. Ginoo ko, di kawo. May poras. Usan niya sa agli, ang gamit asilyo. Ang gamit asilyo. Saguli mo. Ibiyaming kapainawan manyawat kung titak oras keka uling katutuan ni kong gamit na aurungan yan. Naman balang gamit malililyari ya king consult pa. Naintindihan ko. Ngayon, ing makayampun, ampuan yan, pagsikapan yung
protektor mo at yako, sakana, potang ingoras mo atiyo, nung kapilan kayatyo, makabakanti ka, di kilanye yan ang panitang makayampon as nerbisyo mo. Iligtas yula, king kukuning kamatayan, itimuyang burito keka, may pawaras. Nakalasal. Kaya kami misip na naman bagay, ting Diyos ibiyan na kaya ka, ingega na ganang buribo, king lilin. Nandanan mong sinag. At sabihan mo na aking mamantukan, pot ang ating kang oras ang po kaya, yan ang paning makayampon. Ano pong panawalan niyo ng akong putunan? Kaya ba't akong konvensyon ng Itang buri mo, itang oras mo, yan yung panayan. Naintindihan mo ko. salamat? Karela mo ibiyay, yan ang punitang makayampon. Panting upayang makuswelo la nung kunano man ng kamatay. Diyan nilalim ko. Sablang gabi, diyan nilang suyo ko. Karing ba lang saglit, lonyong ka, yabeyo, anakam pon matwa, ipaki sabi ko, nung kingalimbawa, sakit mabayat aliwo. Bitis yu, itakbang lupayo, akit yan, balera man muli, kekong su, baybayan, kapamilataning, banal yung tungkulan, nyamuyan dela ko, lakong su, sudatan. Piling de patiu, itingan nalaya, ang gaya mong maili, naning sa sabiana, kingkeyang sarili. Potamba pagala, lalampa masaye, king hospital munta. Itiyang suyo ko, imbala na yako, pinyawad keking Diyos, enyat kong panulo, liim ke tang dalong, nyang eni abeyo, ing mapamatula. I Apostol Santiago.
Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Litang po. Maya pa hawak po kay Kongan, yan naburing Tagalog. Kaya po. At ngayon po ng aldo ay ni atyutangan po banggawan tayo po yung konbensyon. Yan po. Bala pong tauling Domingo ning bulan. Dakal pong salamat kareng pamandalo yungan po kapatid. King aldo ay ni nung makananong yung katamo pong primerong programa, may katintamo pong tema nung nakarinte, lakaya na po yung katamong speaker, bisat man ene po inorderan yung kaya relang chairman kayong reng evangelista, kaya sabihin ko niya, always ready po yung katamong kapatid niya, atintamo pong speaker ngayon yung aldoy ni po. At kaya niya po, yung kikatamong tema kini, nung nakarin, yung kikatamo pong paksa, walang karapatan ng sinuman, umusga at umatol na po. Balo ko po, yung balang metong at metong kikatamo, uling balo tamo, talagang ini po, kapag-aralan niya, yung kikatamong kasalpantayanan, na nung mo buring marapat, yung kikang sarili, mo gagawan ka rin kalupa mong tao. Ngayon, nung kapatid, alata mong karapatang musga, ang pong matol karing nino man kay katamo, uling in Diyos siya mo pong ating karapatan matol karing kay katamo pong gewa. Po. Hanyapin, lerawan niya po kay katamo ning kay katamong speaker, nung makanano niya po ing kay katamong paksangin ni. Po. At ang timurin, ing dalana po ning Banal Espiritu, mangutang niya po king kikatamong kasarilinan, lawen tamo kano yung kikatamong sarili, nung atin ng kakitamo pong kapanyulungan. Na po. Marahil, yung balang metong at metong kikatamo, siguro po, atin tanang asabing atin na pong kapagsulungan king kikatamo pong kasalpantayanan. Na po. Huling, akakitamo po, emo king physical, karin mababatyo yung panyulong ne po. Pero numisan itapin natin mong kakulangan, pota pong numisan na etamo po agaganaka ne po. Katulad na po itang karin kikatamo pong kapatid, mga namdaman etala hadadalawan ne po. Manyat kayo pong pasensya, lalo na po yung kaming ne po, uling katang milabas sa Domingong Metong ne po kami king Manila ne po kaya be kaping mamuntukan tamo keni nya nung alwaping man nagkating mamuntukan tamo nung misan makalimbatawan po ne po lalo na karing kaya katamong kapatid manamda